رزقار ومحمد هفالن هفين هزكن او لقادا الشيخ سيد عمدي جواتا كتل صوص دقارينن آلين بارتيان و بروباغاندا هلبجارتن شارداريان قد نخموانه و بالاوان ناکشینه جبر کوان بریار دایه نچن سر صندوقان هلبجارتن هي وتنه او صندوق او parti قد من alakadar nake yani hılbıjartının daviye da خویا bu edi de Kürdistan'ı gelek kes boykot dikin ve kesin ku boykot şidkin ve zedetir bin u her roj bir roj ve rakam zede ve halk edi hami partiyen dagir karan ve Kürdistan'ı kabul nekan ve devlet amanine boğuyor ki az naçim sersin doğa. Heke devlet amı buna meclis amındı bu. O mendçu denge xweddan partiyen xwe, milletê xwe, netewê xwe. Li tevahiya Tirkiye û bajarên Kurdan ji 65 milyonî zêdetir hilbijêr ango dengdêr hene. Di hemû hilbijartinên parlamentoyê û şaredariyan de jî di navbera ji sedî 13 heta sedî 18 naçin ser sindoqan. Li gorî pisporên qadê vê carê piraniya kesên ku naçin ser sindoqan hilbijêrên Dem Partiyê û peyre jî yên AK Partiyê ne. دبه کسی که ام بجن باجاری دنن لجی دنن جبونا اوکی او موتیواسیون وانا کوارن دنگ خوب باویشن کم به چنه به جوی علی و مرد کاره بجه دوی هل بجارتینه دا پارتیا هری کو اوید نکار به گرسا خوبینه سر صندوق مرد کاره بجه اوید دم پارتی به جبونا AK Parti جه برواجی ویا شخو هم قزنج ناکن شخو هم سر ناکفن اوی گرسا که AK Parti جه از باورت کم وینه دنگ خو ناویجه لیج بر مثلا partiyen den veki Hüdapar'ı veki yeniden Rafa Partisi o mesela muhtara mesela namzetin meclisin şaredariya jiberwi havaji az baver nakim reja tevlibuna ve helbijartine ja helbijartinin din ja helbijartinin gişti kemtir be. Her çiqaz rêje ke berbiçav a hilbijêran naçin ser sindoqan jî heta niha ev nebiye pêleke siyasî ya rêxistinkirinna boykotê. Lê divan sê hilbijartinên dawiyê de her çiqas amarek li ber destan tune be jî êdî qala boykotê jî tê kirin. Ji niha ve pir diyar û zelale ku piştî hilbijartinê bi qasî mijara ku kîjan partî bi ser ketiye û kîjan partî têk çûye mijara neçûna ser sindoqan û boykot jî wê bê nîqaş kirin. Maşallah dekak Rûdaw Amed.